ya mangoro boro itun metod si medidlo man boro itun a good decision men chakan kuma gambel la maktab dul wal ka gambel ko kuy ko che la ron ko kuy joden shala kolera no transportation in men bakan war zone over chom like transportation jien ka wanta baka makoy jien ka makoy baka jiko jien ga jiko baka kalara kuna la ban kona kalara ya gweje chi decision mugo a decision mi jia klong a decision me can humanity can consider can economy can consider quan economy pal point humanity can consider ko jo inshallah kolera cha transmit ke jom ke kel a changel na ji torbiye lon ko transmit ko kon ke piu therefore mende lana en kuma da lanne ne tin chalo jidwel wal da kala godo ko natin kana check point ni gwada de na temtin go mu cha jegi ji yo da isole de ji tweet regardless ji rango ngu ko dol wal tele o jin rango ngu gwada ko natin de ga ngey ken su kan na de ga jogo yen ran ci pi ñoo kan ran e ci nga yen ji ci ran ci kon ñoo kan ran ram mit ko mede ko ci jeng mu bil ka lebdu ajende la ko mu de transportation da bo mu gam lade konin covid da ne ko transmit ke jom kan le pel ke yenan wum ken ko nator bi la to ko ken no mo decision politically motivated decision ci decision mu go ci tam ko man te nyal ay ni kana gar ku ko le jal ji na wan to cho ken ji na ma ko ji na ji ko tan de ni yo ci rolo ji motor mu ko la yur ni yotu wan pi an mo logo long ala jin kwar noir zone kana jin noir zone la kan jo ko decision mi cha decide cha la ko decide ka kilil la kan accept ne je chicken la guru bu kan le check decision ko decide ka federal ke ko decide ka gambel decision mo ngaje je ci ko decide a human the human need then trade check one and guideline man chale le public health emergency management guideline dum Ethiopia man cha kamrara minister of health tel mala rono e de public transport de gak ala we dan ni gambel warada ni kadial apart from bobo kene warada ni majangzo ndangro warada no ko dial te ga boror ga South Sudan itang te ga boror ga South Sudan kan wan kay kene pluwa ka do pluwa ka cha jijwa cha ga jikta na jikta te ga joyita nga itam kana kapchu la rete ga boror ka dub dial ke kwana kan ke we shala paga jiko te ga boror ke jiko kana gota ko kien ma ko bono no wona ka wanto wona ka kobo wona ka joro wona ka go wona ka dim kan warana ko ndi alton ndi alta ka boror ka South Sudan ka cha jijjo andre ton cha ga jikta amu kan transportation ndi no kan block an godi alton decision ngaje je la ba janga yen kwar no wara wona ka yen society yen wara ba janga decision ran ko decide la ba ngodo kwene decision mi jema shiro de la against humanity am ko yen represent no ne ku ni ngel goy dun ka gad kana men mi jel ga chok yen dar ci yen ci yen fiel ga yen de tede amu guideline ta wani tikantin ti cha kamrara minister of health ku kwanake bono ko kin kwanake chata go ino cha cha decide go mi manigo chenta me decision mi cha sentence to death ko kular ta min kizra mi yo mi ram jel da do mi ci joye mo je kep tele probil be juli da do ngomo ni di lu da do do ndial rek dien be tanga bat wi ko kuma kamen cha law na maktaban la maktab dol wal kana maktab reje kana kuma ka region ka ngula decision ti jeli to ngula ka decide ko ba ko mo ko ñu wonu jëm de ci logique jëm mi cha transmit ke jom de woy ci na bu ja ci ndemo jeni ko wanto ki jeni ko makoy bi kala ram ko yor nu kuro min no ngi ga motor mu ko la family ki ko la ramata ke joy
mi chen chi kolora dong da te jwe do din goro bu bundur wala gambel to talk ndi al la ba ka consider re di lo ya na me te ko bu na ngong cha la di lo gor mi te gor ci society logo ci kon gor man kon tel mi ngay kono bo mu to chanen ka ko bo wal tel gwan friend la daga tentel do la da jawlo kono garar ca docteur nen ci ku ci tay jena gambel ya ko kono ga ci gali ay bu tay bol ga e teg mu te teg mi ca fel te jek ti ronde ko lo gowda